Dragi moji, danas pričamo o nutrigenetici. Dakle, zašto uraditi nutrigen testiranje? Testiranje se radi jednom u životu. Dobija se detaljan jelovnik na osnovu rezultata vaše DNK. Dakle, radi se personalizacija ishrane usklađena sa genetskim istraživanjima. Dalje, najbolje prevencija raznih bolesti. Jednostavno se uzima uzorak sa unutrašnje strane obraza, dakle, brisom iz usne duplje. Mogu da kažem, sve je zapisano u genima. Nutrigenetika podrazumeva jedinstven i individualan koncept ishrane i fizičke aktivnosti prema rezultatima ispitivanja DNK. Odgovor na pitanje koliko će nam biti jak imunni sistem, da li ćemo imati višak ili manjak kilograma tokom, da kažemo, života, kao i koliko smo skloni teškim oboljenjima, leži, dakle, u genima koje smo nasledili od roditelja. Razvoj nauke je jasno pokazao uključenost ishrane u veliki broj bolesti i poremećaja, kao što su razna upalna stanja, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes tipa 2, karcinomi debelog creva i tako dalje. U mutacijama gena leži odgovor na to zašto neko lakše ostvaruje željenu telesnu težinu, a neko mnogo teže. Bilo da je veća ili manja od, da kaže, normalne vrednosti. Postojanje mutacija na nekom od gena odgovornih za upravo metabolizam dovešće do nastanka, da kažem, slabije reakcije našeg organizma na režim ishrane ili na ciljanu, da kažem, preporuku fizičke aktivnosti. Tako da nutrigenetika je pojam koji opisuje uticaj naslednih osobina na odgovor našeg organizma na specifični prehrambeni režim. To što znači da rezultat koji dobijemo nutrigenetikom ne može se promeniti.